Dober dan. Kako ste? Ste na morju, na potovanju, doma ali v službi? Kjerkoli ste, upam, da ste dobro. Are you at the seaside, traveling, at home or at work? Wherever you are, I hope you are doing well. Danes bomo govorili o mestniku oziroma lokativu in pridevnikih v ednini, dvojini in množini. Today we are going to talk about the locative case and adjectives in the singular, dual and plural. Pa začnimo z ednino. Moški spol. Sem v lepem baru. Za pridevnik imamo končnico em, za samostalnik pa končnico u. The adjective takes the ending em, while the noun takes the ending u. Ženski spol. Sem na čudoviti plaži. Tako za pridevnik kot samostalnik imamo v lokativu ednine končnico i. Both the adjective and the noun take the ending i in the singular locative. Srednji spol. Sem v velikem stanovanju. Enako kot pri moškem spolu imamo za pridevnik končnico em in za samostalnik končnico u. Just like in the masculine, the adjective ends in em and the noun in u. Lokativ ednine smo že malo delali v epizodi 15. Torej, za moški in srednji spol ednine imamo za pridevnik končnico em, za samostalnik pa končnico u. Pri ženskem spolu pa za oboje končnico i. We've already covered the singular locative a little in episode 15. So, for masculine and neuter singular nouns, the adjective ends in em and the noun ends in u, while in the feminine, both the adjective and the noun end in i. Gremo naprej na dvojino. Tudi v lokativu imajo moški, ženski in srednji spol enake končnice kot v množini. Now let's move on to the dual. In the locative, the masculine, feminine and neuter have the same endings as in the plural. Poglejmo. Lokativ, dvojina. Moški spol. Sem v lepih barih. Tako za pridevnik kot samostalnik imamo končnico ih. Both the adjective and the noun take the ending ih. Ženski spol. Sem na čudovitih plažah. Za pridevnik imamo v ženskem spolu končnico ih, za samostalnik pa končnico ah. The adjective ends in ih, while the noun ends in ah. Srednji spol. Sem v velikih stanovanjih. Tako kot pri moškem spolu imamo tudi v srednjem spolu za samostalnik in pridevnik končnico ih. Just like in the masculine, both the adjective and the noun take ending ih. Poslušajmo še 3 primere v lokativu množine. Now let's listen to 3 more examples in the plural locative. Moški spol. Živim pri dobrih prijateljih.
Ženski spol. Rad jem v italijanskih restavracijah. Srednji spol. Govorim o zanimivih vprašanjih. Da se naučite dvojine in množine v lokativu, si morate zapomniti, da imajo vsi pridevniki, torej v moškem, srednjem in ženskem spolu, končnico ih. Prav tako samostalnik v moškem in srednjem spolu. Ženski spol pa ima pri samostalniku končnico ah. To learn the dual and plural locative, remember that all adjectives, masculine, feminine, and neuter, take the ending ih. Masculine and neuter nouns also take ih, while feminine nouns take ah. Te končnice si lahko zapomnite tudi z naslednjo analogijo. Predstavljajte si, da greste na goro. Ko hodite na goro, težko dihate in delate ih. Ko pa pridete na goro, na vrh, gora je ženskega spola, pa se spočijete in rečete ah. Here's a little trick to help you remember these endings. Imagine you're hiking up a mountain. As you're climbing, you're breathing heavily. Ich. But once you finally reach the top, and remember, gora, mountain, is feminine in Slovene, you relax and say ah. Če ste pozorno poslušali, ste lahko slišali, da smo vedno pred lokativom uporabili predlog. Lokativ se vedno uporablja s predlogi. If you were listening carefully, you probably noticed that we used a preposition before the locative case. The locative is always used with prepositions, such as v restauracijah, in restaurants, na morju, at the seaside, pri prijateljih, at friends, o počitnicah, about the holidays. Ne pozabite tudi na izjemo pri državah in regijah, ki se končajo na ska ali ška. Na primer, Hrvaška, Švedska, Štajerska, Gorenjska. Takrat uporabimo v lokativu predlog na in končnico em. Na Hrvaškem, na Švedskem, na Štajerskem, na Gorenjskem. Don't forget the exception for the countries and the regions ending in ska or ška. For example, Hrvaška, Švedska, Štajerska, Gorenjska. In these cases, we use the preposition na and the ending em in the locative. Na Hrvaškem, na Švedskem, na Štajerskem, na Gorenjskem. Zdaj pa poslušajmo še kratek dialog. Ej, Janez, kje si bil včeraj? Pri mojih prijateljih. Si prepričan, da so bili samo prijatelji? No, pri prijateljih in prijateljicah. Aha. In kaj ste delali?
Pogovarjali smo se o novih ministrih in ministricah. Saj veš, imamo novo vlado v Sloveniji. Aha, to je morala biti zelo zanimiva debata. Ja, res je. Kje ste pa bili? V baru. No, v več barih. Na eni pijači ali na več pijačah? Na več pijačah? Alkoholnih ali brezalkoholnih? Pa kaj je zdaj to, sodišče? Bil sem z mojimi dobrimi prijatelji in prijateljicami, bili smo v več dobrih barih in smo pač spili malo več. To je malo sumljivo. Mi boš jutri pri zajtrku povedal več. Ok. Poglejmo nekaj novih besed. Biti prepričan. To be sure. Sodišče. Court. Sumljivo. Suspicious. Povedati več. To tell more. To je vse za danes. Na Instagramu bom objavila kratko nalogo za lokativ. Hvala, ker poslušate moj podcast in se vidimo.